پشتی کو دناوبر آذربایجان و ارمنستانی دل سر شهر قرهباغ آگربست هات رگهاندن دمجار لقرهباغ آواکرن نوندک چاودێری و هێزێک ئاشتی پارێز شاندەیان رووسی سەردانا ترکیە کرن و بە وەزارەتە کارین دەربە و یابەرەوانیە ترکی رەم هەودیتن پێکانین دە هەودیتنین کو دو ڕۆژان بەردەوام کردن بەریار هاتە دەوین کو ڕۆژین بێدە ئەو جبین ناوبەرە ئالیان دە جارێکە دەم پێن کرن بەریاوان هەودیتنان ڕایدارین ترکیش ڕگەهاندبوون کو ئەوێ لەسەر ماسی و لە قادێ بن و لشکرین روسیه لکوبین بجیه کرن اویجی لوی داره بن. لیبری سروکی سازیا لیکولین کافکاسیه پروفسور دکتر حسن اوکتای دیار دکه کو انجامین هفدیتنان و هلوستا روسیه دده خویا کرن کو ترکیه تو انجام به دست نخستیم. لی بهیویه که بریارا بردوامی جوینان هاته داین. Türkiye bu savaş sürecinde Türkiye'de prosaya şerê Qarabağê ya 44 rojan de bi taybetî jî rojên dawiyên şer de bendewariya wê ew bû ku li ser masaya çareseriyê di nava hêzên aştî parêz de cih bigire. Lê belê dema ku em birê xwe didin encamên civînan û helwesta Rûsyayê Tirkiye ne ser masayê ye ne jî di nava wan hêzên aştî parêz de. Yani civînên li Tirkiye bê encam mane. Lê Tirkiye ji bo ku hebûna xwe ya li ser masayê bi Rûsyayê bide qebûl kirin dê wan civînan bidomîne. لگل مجاره قرهباغ هاتا رگهاندن کو شانده که روسیا دنجی د وزارت کارین درویا ترکیه دم مجاره وکشنا ترکیه ل سوریه جی برایدارین ترکیه را نقاش کریم او لگوری هم پسپوران پشتی جوینین دروژان بریار هات اداین کو ترکیه چند خالین دنیین چاودیریم و da mekanizm da jitawahiya Suriye vekişim. Putin'in özel temsilcisinin söylediği şey şu. Nûnerê taybetiyê Putin ev yek ji radarên Tirkiye re got. Piştî ku Sûriye ji nû ve tê ava kirin û penaber vedigirin welatê xwe, hûn ê jî bi temamî ji Sûriye derkevin û Tirkiye ev yek li xwe vegirtiye. Rûsya niha li Sûriye aktorekî sereke ye û ji bo ku Tirkiye bi temamî li wê derê derxîne dê fişarên xwe zêde bike li ser Tirkiye û dê di demeke nêz de jî Îdlibê çareser bike. Her wiha Rûsya ji Tirkiye dixwaze çar xalên xwe yên çavdêriyê yên din jî vala bike. هر وها پشتی جوینین دروژان ین لترکیه بریار هاتا داین کو دنوا هفته دم رایدارین ترکیه چه بشانده که برفره بچن باکویا پایتخت آذربایجانیم. اول وی دریجی به بشتری رایدارین روسیا، آذربایجان و ترکیه جوینه که سیقولی دی بیل درخستن. و پشتی وی جوینه دی بریار به داین کو کادی رول و ارکا ترکیه لقرهباغ چه بم. ورال erişmiş. Kurdistan 24 Ankara